네, 여러분 네. 박수 부탁드릴게요. 네. 워트원 쇼이 씨는 미얀마 최고의 여배우로서요. 약 300편의 TV 광고와 200편의 비디오, 그리고 30편의 영화 등에서 다양한 활동을 펼치고 있는 배우라고 합니다. 와. 네. 정말 왕성한 활동을 하고 계시는 네. 그런 분이십니다. 네. 안녕하세요. Hi, my name is Wu Meng Shui from Myanmar. Firstly, I want to thank Asia Model Festival for giving me this award. It's a great honor. And secondly, I want to thank all my families and friends for all the support they've given me. And lastly, I would like to say a heartfelt thanks to my fans who always support me. မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကရဲ့ပရိသတ်ဦးတယောက်ချင်းစီကိုဒီနေရာကနေလေးလေးစားစားနဲ့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီထက်လည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမှာမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ 감사합니다. Thank you so much. 너무 감정에 벅찼나 봐요. 네. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. 네, 다시 한번 축하드립니다. 이렇게 한국에 오시니까 이렇게 인사를 다들